Impact News na chayol khudingi oina sandokchaba program Impact Health Link for a Healthy Manipur hariba program asida sibu miyeng tabiriba mayambu Joyshree Usham na ahanba maktida taram nokchari ngasigi chayol asigi episode asida akoina pujarakliba topic asi joint replacement haiba asini hiram asida takpi tambinabagi damakta Impact News ki studio da lengshin tuna leiriba expert asi Dr. PH Iboyaima Singh, consultant orthopedic spine and joint replacement surgeon, Shija Hospitals and Research Institute Gini. Kurumjari ahan mamaktada Dr. Bu. Doctor ahan mamaktada hoina Dr. Thamjaning ba question asi kano ngasi gi topic asi maksini joint replacement haibasi karma makhalgi condition da like kano da chathaba lying pathapno haibadu doctor ne khara kopna thambi joint replacement haibasi koi chap chawa meaning da di hang sin ba haibani koi hang hairagana koi body de or iba joint sing se amaru oina khu gi joint phairu gi joint koi gi sagan gi joint koning gi joint si sing se koi anoba sogla ba matam da koi na anoba metal hapchalaga anoba phajana function to honba ya basine koi na joint replacement hairibase maru oina life expectancy se mi gi life expectancy se medical sciences na improve tarok paga madru mari leina na punji je sangbo sum hengala bani na akoi gi saru na ba khu na ba phairu na ba mayam se sum henjalak bani na koi chahi do yama kan da di hanagi line sarak padu di chaman na leiba ngam bude degenerate tam tawrei maduna anaba singdu anaba joint to koi na replace to bani wall gi oina joint replacement je chahi gi sum yam kala I life expectancy sangbo sangboga mari leina na koina joint replacement si world di kwai yam badi hip replacement sini adu koi India gi context natraga Manipur gi context hairaga di khu sinba ni replacement haisina kwai important oidoni maram di akoi gi lifestyle si sina khu sokpane heli hip sokpudi khu so isina koina pi ngai dagi hongna nupi machana kundharaga wai taiba adoi di squatting toilet use toba matang makha ka chu kar toba ningang yam phamba masi mayam sina koi khu sok pahen manina koi Manipur gi context hairagadi ni replacement sina quite important oiduni koi khu sin basina. Okay. Do doctor hoziki ate condition arthritis na ba adegi rheumatism rheumatoid na ba suma patients adegi chahi yam loglaba kano patients sing je halaman sina toina khu na ba adegi sarusangi problem je khaya thengna ba mali aduna mathang da khangjaning maje doctor hoziki joint replacement je doctor sing na karamba matam da karamba chahi kari age group te recommend toge ha ba su ta ayam bana koina khu gi joint replacement tawjari si chahi yam abada osteoarthritis aina Kugi degenerative disease haitare chahi yam jalakpagi saru do su tum jalakpa joint to destroy torokpa saru ga takhainarpa madugi matam do joint replacement tawi aduna joint replacement tawagi ayamba patient si chahi yanga gi matak to oi adubu yang oiba kogi somna su panbigre rheumatoid arthritis ka hairiba sigumba patient dadi yam yang oiringai da joint se destroy toba sokchen ba hore moidadi joint replacement di kitang anna dum tawi ai aduna tana koi accident thokibada khu sokiba tektana laigiba kotkiba tawkiba joint manakta sokiba sidi yam thuna post traumatic arthritis ena sokiba gi arthritis thokpa adum da sudum joint replacement tawi aduna chapchaba akakna ba chahi haibidi leite full grown adult oiragadi chahi kunda sudum makhu se sokpo oiragadi rheumatoid arthritis natraga post traumatic arthritis na tawragadi nganna dum selesu yai aduna tragadi ayam banadi patient se chahi yangai gi matak yang matang ne akoi 70-80 years ba dum tawba thengnare adu emergency accident kum matang da emergency one khudakta replace tawbu su khudakta replacement di yam tawna de joint replacement di plan procedure en tawne khudakta so oga su koina khu mayai se kai re har ga su koina asokpa matam du da hidak pi dana emergency treatment tawdana yam thina so oga su khara reconstruct torga kona joint replacement torpa yana mong da thamam bai tare service aduga yadra kanda da joint replacement kona tapna tawbari do kari gumba angang macha kanu chahi tara kumba or tara gi makha minor children da sigumba condition thok tara ga ju si chapmana doini ne minor children da di hana full grown the adult or matung da sen pi ngai da disinjal joint replacement okay so adults or matung chahi 70 bhaw wazirem adum 70 matak su dum sen bayani healthy or ga di okay
aduga mathangda khangjaning masi hojiki joint replacement se asi tawdringai mamangda hojiki patient se ma kari kari preparation tawbo darka ta gi diets kumba adagi magi blood pressure kari kara my other diseases labra kaina test tawbo darka ta rasi ma koi gi operation nama tawbo gi routine investigation mayam ama loin tawni operation nam tawbo da changba e test tawbo khotpa loin darka le adu gi mayam do loin test tawni koi diabetes layer di sugar hana control tawno phonai hypertension hai di bp wangba lerga di bp hana control tawno phonai infection gumba lerga di body mafam da infection do hana control tawno phonai adugi matung da tawe ayam na patient do yam morbidly obese oi ba hai di yam hen noiraga di hana dieting gumba taholle body weight se kitang down porok na phonai adu matung da tawbone hen successful oi gale hai di body weight ka kari mari lena gi doctor khoina body weight se khoina khu da pressure pi doini na body weight se yam hen ai di yam morbidly obese ai 100 kg mataka hai baduni da ade yam akoi 70-80 kg size te lele bidri kain ta problem rate okay adagi mathangda khangjaning masi doctor hojiki joint replacement se mai makhal mayam laigre doctor na ju pan bigre hojiki shoulder blades adagi hips ki adagi knee adi ekhoina tajabada fingers kumba khut kumba si tek pa khot pa ju replace to ya bajala natraga maru oina just knee kumba ato pam to aya mano hojik medical sciences te am kan advance oi si hip replacement ga knee replacement ga ni aduga hojik shoulder ga elbow ga sukhar ka haunare even soldier di India da bao adum taw hore aduga elbow gumdi yam kan reported cases am later India da bao paroina akoina Manipur da tawsi ya man hip kan ni nga tani the hip ki cases di khara hantai number of knee cases ne hani yam e Manipur da su tawbudi finger joints kuma yam people joints di replacement tawna de pangna tawna de tawbudi ya wazane masi attempt dum tarpadi ya kale in future da dum tarpa ya ne kale ado hojiki joint replacement haibasida kano maru oina seasonariba pochak se metal se metal haigadra natra kari makhal gi material no seasonariba akoina joint replacement da tawribasi akoi gi mathaki akoi gi knee gi haina da taksara ge baina ko knee gi hair gana mathaki saru thigh gi saru sina femur kawe duga khong gi saru sina tibia kawe ani singi marak sida joint ama leidoni joint gi marak na koina articular cartilage gaina khar leiri ko masi chahi yama articular cartilage se sum destroy tore so mangjal le ba aduga ngasai gi saru ani se direct thengnare hai tare direct thengnaram na na ba phawre ba adu kandu da koina tore se saru anaba ma pa saru destroy tor ba ai so oba ma pa do adugi in millimeters ne koina safe op to ba hai tare khar lokthok ba hai tare ko koi so tor ga in millimeters 8 millimeters 9 millimeters kum ba lokthoe adugi mahutu da koina titanium implants hapne titanium na traga cobalt chrome hai tare okay koina titanium hape gi maram di yam su strong oiba metal oiba adugi matakta ma se MRI compatible oiba akoina MRI torom dai da metal yawba ya de na sanaga lokthoga changhan bado titanium oirga di ya ba aduna body manung da hap ki do si MRI gumba kona darkar le pe ai khu na su kona khwang na pe koki MRI lor pe ai anu madu mayam do ya na ba koina lifelong oirabani na titanium metal sina kwai yam se titanium metal ne cobalt chrome na masu use to bodum hore ceramic kuma su use to ceramic ti plastic kuma ceramic koi na metal si ani si ge marak sida koi na high quality polyethylene ama use to deni metal on metal oi doina te ba koi na to se ko adi mathaki metal am hapani makhagi metal am hapani marak to the joint koi na articular cartilage destroy to give to adugi mo high quality plastic ne polyethylene ne hojiki cartilage ma destroy tor ko se hi ya ma ga ma se sum destroy tor hai ado si hida kuma pizaraga adu phagathan badi ya da bazal kitang delay to badi ai koina akoi gi ngasai gi joint replacement je tarok tan hona ko na ba horok pada ngasai lifestyle changes kar to ba makha da ningang phamba se kar tok pa dai di western style toilet kumba use to ba mathang makha ka to khasin khar to da ba dai di aru mayang khar to da ba dai physiotherapy to ba and muscle strengthen to ba si myam sina kan di kan rakani adu isu akoi gi sahi yam se laga di sum hallaga layu di adab ni na mi khara dana khar tun chokchale mi khara dana khar tam chokchale koi gi sum na haraba da gari tayar man jalak gum bane ba ado masi kano diet jinja khara charga phagathan badi adab zalat gari tayar budi yaro edo kina akoina hidak gum pizaraga koi collagen gum pizai atai hidaga te university gain su lei adu hap charga kara improve tawe adu koina joint replacement tawri basi already loin try taru matung da ma se yar work taru roi surgery da ka leire ha kan da tong tawbani hek narak baga joint replacement tawte okay osteoarthritis se high grade osteoarthritis da tawbani koina tawris duga hojiki joint replacement or matung da haidi hakjang jida atopa outside substance hapsala kadori ni na metal dugi side effect kumba
patient da thengna bagi chance laibra laitabra adu khata metal gi side effects huji powder ke to dopa laite akoina titanium se ortho gi atai operation da so akoina kut tek ba khong tek ba da so titanium na yam hape hanadi stainless steel ne hapa mi jadu lauthok ta su ya ba ina huji de akoina almost titanium da on thare eba titanium sina mamandi kitang hele adu su titanium ni sina farani na titanium da on thore aduga si tawriba operation ma'am si da metal allergy gi cases se few cases in all over the world in millions the torpakanda allergic reaction 1-2 cases kumba reported cases ne adudagi hana proven cases amta leite amana amta tawde loina adum patient na tolerate taw hai tar adu hojiki kanoje complications ina side effect khatang da panjagre atopa complication operation taw matam da kari complication thengna ba ya ba koina thengna ba ya si infection torpai chance ma lei yam section na fazana oti afaba sterile oti da tawdragadi nai charak gi chances lei adugi nai charak tabduna hona namne koina joint replacement gi yam section na oti se tongana koi sija da koina tawrisi bawda 1 day before oti se shut down tawebo ko aduga nungdang sima pura lolga thame adugi oti do hangdo handre aduga fumigation toktoga koina oti se tawm dai dang hang mane joint replacement tawni hargadi aduga koina changi ba team akoi joint replacement da particularly akoi da operation do yawdo bu team do adudagi henna mi changan na de adudai gown use to budu so koina disposable gowns ngata ne koina use to ise hanagi or normal hospital gowns use to deba sterile environment tam da tawbane aduna masi joint replacement je hawrabani na koi su sijo hospital gi authority ne so koi je mayam na all over the world town race minor modular ot ma construct tawriba modular ot isina koina joint replacement gi dedicated ot oidoba atai operation amata tawroidoba adu gi damakta tongan ba modular ot ma in a few months kumbadi koi how to male okay aduga kano hojiki operation tawbada yamna sterile ba yamna clean environment tawre hai adu khatang natana suppose for example hojiki patient je ma je high blood pressure kum leire adagi diabetes or other laina leire hai je adu loina pudi operation tawdrungai da test tawga under control tawre hai je adu ju like adugi kari mari leina bagi adu su amta koi diabetes kum je control tawdrugadi infection chances se wange infection do chances se wange wounds do oisan da yade adu joint replacement gi quite important oi je operation tawba kan je joint replacement infection thopusung e adeba atai operation orgadi infection je control tawba ya ko idea koina khut ki operation orga ju metal je hape kalo aduga ngasai infection tawre kalo khut se ocean gar kan da saru do sojan gar kan da metal je lokto pa ya idana joint replacement gi lifelong oi doine na infection tawba so pusung e adeba adi metal se manung da dum hap khra dawneba adun infection je sung thok tana 100% infection thok tana hona doineba koina hona doise adun yam infection control se yam important oiba joint replacement tawba kan je infection thok baje sunga ya dawen sunga ya dawen adu oi targa di hojik patient je ma operation lakpada numit kya ni hospital da lei koina hana already walk up tawe ma se ming chandringe da hana BP nung adu ada loina check tok thoe hemoglobin adu ada check tok thoga koi pre anesthetic counseling aina ma lei anesthesia team lei koi aduna moina hana patient operation tawba yagadra yaroidra se already some 15 days before and walk up tawramne adu walk up tawro matung da ming chalam dai da muka walk up tawraga ngasi gumba ming chalaga hayeng gumba operation tawba hai tare koina tawrisi after operation kano kyam kuina mu lei thagada after operation na koi 4 days gumba thame 4 days okay adudi infection chang su ya ro habani na ko operation je loira matung da stitching loimak loira matung yum after 4 days yum halaba matung da yum da kari section thorang pakhat kadagi infection chang da yum da di akoina lang gumba lokthok trigei di ko akoi 12 days gumba lang lokthoi adui mamang da di cholhan bokholan ba yadre the patient party say yarige koina yam patient party yam birakano haiba joint replacement tawbusidi mayam do environment to handle aga infection rate se hangat padina aduna mi yamuna da bokona da koi joint koi infection se ko thobo budi ko na dum thogla su ya adu first few days ida ne ba yam thokali se aduna 12 days kumba se bawlang lak thokpa phau te dik tang section bitare yum da cholhan da bokholan da ba adai di koi ice pack kumba thome kra ko ai temperature wangan da koi hospital de ice pack piraga thagi ice pack se mapa du doina mapa du thomba kai noi de joint replacement to tor matung da area do gi temperature je kitang hengal leba aduna temperature je hengal laga di infection chances se kitang hengal lidana ana temperature je down down ba ice pack kumba khara dum thome the patient ge diet ti kari chaga da ge du diet ge di am method dong na di chani dum sa non veg kumba chara ju ga shu kai da du de dum nongal ga dum le kem kai de du method mari le na de ado doctor doctor na ju hypet pambigre ko kano India da adagi maru oina Manipur da ni gi joint replacements in a quite the prevalence rate se quite wang hai adu kaidobagi kano lifestyle sina maru oiraga ni gi problems laibra adu atai to problems laiba la adu gumba thoi do atai problem genetic condition gumba di leram do mande koi lifestyle sina yam male western countries da ni dagi hen hip ne hen tawri sina moina alcohol ga tobacco problems kar laiba
hip tadi alcohol tobacco khara use tarugadi hip tan hena soeba have the like kind of patients or individuals kwa chaba tobacco yam sinna baje mo hips da han shok teba hip na khara sok hip ki sarusida hip na khara sok le tobacco use to baje ni sina khoi gi lifestyle lai nga sa haije bado pi ngai dai nu pi mza di kundaraga wai tai ba tambirani adai akhoi gi squatting toilet use to ba adai di hoji ken South Asian countries hoji Korean kumba Japanese mo moi di khu de yam na moi chu khu ne na focus to western countries ta na mu amaduna ni ne hen ba okay lifestyle gi matung in ko ado na doctor na mamang na super migre de Shija hospital da hoji ki facility mi am je treatment je phasana tawre ko adu mapal lam gi outside Manipur gi hospital sing da chathari ba procedure ga Shija hospital da chathari ba je kari khena ba lei bage ni training toropakan da su ada toriba mayam do loina mak akoina sida sida chamana na tawna ba yam kan hona re hojik chuko almost idi chamana re haitare no pesu thodu ba kena ba leitre moina pi facility mayam do koina loin pi ba ngambe ado kitang se akoina sida tawba bu economically kitang sapga dra ina khalle kai no di chatpa khotpa adu ada mayam do yengaga akoina sida sidang kitang cost effective oina pi ba ngambra in khalle treatments no chawrak na mai gi kano je treatment cost se kyam ko treatment cost se akoina tawba je around 1.5 lakhs the everything loin yaur ga tawba ngasai adu dai du da ngasai implants ina around 60000 mu pi gi ba adu atai OT charges adu laiba khotpa hidang nungdang loin yaur ga 1.5 lakhs mu da tawu ngame ni replacement se kwen no outside the salaga tawtar ga di khorcha traveling expense yaur ga traveling expense mu yaur ngani adu chap chawa every hospital ku ni ma khara dikhane adu akoina lerpa matam training tor matam adai da di around 2.5 lakhs mu ti adum heta change ba ado Manipur da hozik phawda kano Shija hospital da haitare ko knee replacement gi surgery operation je kyamuk pangthokra knee replacement je akoi handak ta hobda ngai ri last month mukta gi ne koina knee replacement hori se first two cases ama tawgre yam phajana successfully logre ado gi matung taba adum replacement je akoi routinely tawrani na lepchari continue tawtarase na thank you matang aswai da break ama logjage break ki matung da hozik joint replacement gi matang da amuka handa kano da khoi audience thamjage break ki matung da amuka handa taram na okchari doctor break ki mamang da khoina kano joint replacement surgery gi matang da khanakre adu operation tawraba matung da patient gi recovery rate se kyam thuna phagat ke adagi moi lengba khotpa ya ba je matam kyam khoina change ha ba doctor na thambi khoina ngasi se patient se joint replacement tawraba matung da hayeng di one day di bed ta thame bed ta leiba kan sida physiotherapy dum hore ni movement hadum hore pam bokot palon yare adugi matungda nongalaga aidi second post operative day sida di walker pairaga chalan badum hore yam thuna lenghan bawani ne yam thuna mobilize tawdone yam thuna mobilize taw gai hena improvement do hena phangeba nen range of motion nai de khoi leng bagi chang konto konjin gi chang se thuna improve thuna surgery taw matungda thuna khoi post operative physiotherapy se thuna hore gai thuna pabai tare adan walker pairaga second post operative day sida chang dum chahlalle adai di second post operative day sida khoi western toilet dum use taw hawalle adai di third post operative day da khoi na drain naina khoi gi ma cholak tanaba khoi surgical drain gaina le du mayam de lokthoe aduga fourth day gumba sida dum khoi na discharge taw bai tare aduga discharge tawraga mayum da regular physiotherapy visits adum pi alternate day gumba chalale khoi ko na tadi mathanda exercise to sana ta hodraga di ngallingai da kona ni moment to lengtho lengchin tawbudo nongai roena de physiotherapy dum tawhale 12 day da kawraga lang sato e adidi 3 weeks kumba di walker pairaga dum chalale ko da 3 weeks matung dagi di chaisu oina wole chaisu pairaga 2 months kumba chalale adidi 2 months ai di tam tam chaisu thado ba horani 3 months ta full recovery ni ana normal ni mga chamana ni 3 months adi ngasai gi 60 year old patient ama operate tawre khalo pma du di 3 months adi almost magi 60 year old magi masung mamana ba mana tawbanga ba activity gai almost loin tawbanga mani iroi be yarani gari macha thawba yarani adi gari achoba thawba yarani mathang maka ka to khasen loini yarani ado doctor hojiki saru kana metal ma phumi bani na ko kano dum weather dum in future ko my operation loira na chikpa khotpa narak pagi chance lei bazala doctor post operatively pain control li kitang important oi ni replacement taw bakan si ko aduna koi gi anesthesia team am pura le aduna anesthesia team duna ya mana post operative control ni di ahan ba numit nong ni di yam na doi ne ko na tarju dum lengan de yam na ba hi si masi phajana dum control taw hai tare aidi almost akoina piri hidang mayam sinan
पेन से फजन कंट्रोल तौंगमेबा अदो फजन पेन कंट्रोल फजन तौद्रगदी नानी अदो पेन से फजन कंट्रोल तौंगमनेना कोई एपिड्यूरल एनास्थेसिया काइना पी अदैदी पैरासिटामोल इन्फ्यूजन पीरी अदैदी पेंटालिन इन्फ्यूजन काइना पीरी मोस्ट से हम लाइग्रे पेन कंट्रोल तौनबा ना पेन कंट्रोल फजन अदुम तौवे अदो युम चप्पा भावददी अदुम 4 डे दा कोइना युम चलन भावददी पेन किलर गोली ओइना खरा पीरगा अदुम चखरे युम इंजेक्टेबल गुम त पीदे अदुन हाइबदी हुजिकी नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सी तौग्रबा पेशेंट सिंजे ऑपरेशन तौरे काइना पथारगा लेहन बबुदी लेंहनदना खरा चथोक चसिन तहौमने हेना फाबा हेनदोइने मसी अखोई पोज जॉइंट रिप्लेसमेंट तौर मतुंग दा दी बेन थ्रोम्बोसिस हैना अखोई अतै अतै ऑपरेशन दसु दम तौए खिफलगा लेरगदी हंदा ई नंगसनबगी प्रॉब्लम लेबको अदुना मसी यारगे थुना हुगदहले हाइतारे याम थुना मोबिलाइज तौबा दिबिलिटी तौदना बाइन अदगी कनो पेशेंट अमजिना को माजे कनो नीजे रिप्लेस तौरे हाइजे दुगा अमगा खुदोंग थिबा म थोकपदगी अदु मुक सोकचंदना सोइग्रे हाइजे दु कनो इंडिविजुअल अमना क्यामुक हन्ना तौबा यागिनी रिप्लेसमेंट से रिवीजन तौबा यारे हुजिकति याम चावकले मफम खुदिमक त रिवीजन सर्जरीज लोइन हौबो तौबा हौरे मसाइगी इम्प्लांट सिगी मपुनसी से अराउंड कोइने हुजिक हाइनर से 20 इयर्स मुक नेबको एंड कोइने सिजना रिवा जॉनसन एंड जॉनसन इम्प्लांट से ऑलरेडी ऑलमोस्ट यूएस दा साबंगा तनी इंपोर्टेंट गातनी मसिगी ख्वाइदगी वर्ल्ड ख्वाइदगी स्टडीड इम्प्लांट से कोइन सिजना रिसे जॉनसन एंड जॉनसन गी अद 20 इयर्स मुकी लाइफ स्पैन हाय अदुना मसाइ सोकपदो नत्रगसु मसाइ 25 इयर्स द जॉइंट रिप्लेसमेंट म तौरे कलोने पाखंग अमगे अदुदी मा 20 इयर्स सिंगगदी मा 45 इयर्स द मुक जॉइंट रिप्लेसमेंट द कारलेनी दना आइदा मुक सिन मुक द कारलेनी वेयर एंड टियर लाकनी बा 20 इयर्स द गिदी हेना चल रोयबको अदु कांद मु रिवीजन तौवे यायबा अदुना ngasai सो उरगसु मेटल दो एक्सीडेंट मु थोकसल दना मेटल दो नाथोरे खलो अदु जॉइंट रिप्लेसमेंट रिवीजन दम तौवे यायबा अदुना लाइफ स्पैन अम द 3-4 टाइम्स तो वो केसु प्रॉब्लम लेते रिवीजन याम फजन तौनरे होजिकति दो होजिकी सिजा हॉस्पिटल द पांगथोइबा ऑपरेशन से मागी क्वालिटी जे कमाइन तौगे हाइबदी अखोइना ताजबदा नी रिप्लेसमेंट आउटसाइड द तौरगा लाए दो चाही खरगे मतुंग द कैसु तौरोय हारगा चाही खरगे मतुंग द मेटल जे कारक्तना छरु द नपसन गरे अदुना अमहना ऑपरेशन तौबगी केसु खर थेंगना घरे हाइबा अदुना कनो सिजा हॉस्पिटल द पांगथोइबा मागी कनो जे ऑपरेशन जे माई क्वालिटी जे क्यामना सिजा हॉस्पिटल दे अखोइना तौर आइदि अइना हाइजबदा तुम काइतारे अखोइना बेस्ट क्वालिटी पीने बखोना जबने as par with the rest of the country as part with the rest of the country dum best quality pi basung ami ne khanjai ko ina ko adai implants ko engineering se koi gi side ga local implants ate Indian made implants ate foreign da sabanga tane US da gi direct importer implants ka tane adi madi koina manung da phumjala laigre doram na best quality implants ne use tori do aduna ma yam adu mapanda tawnari siga koina tori siga dum yam phana adi as par area moi gi quality all over the country da laiba quality se dum pibu ngame na khalle dum Hosiki implant on the metal CD adum hospital the stock torga thambra natraga depending on the patient depending on the patient order depending on the patient ne koi various sizes lay adi patient di chawbadi manadam ni na kon ni se manadam ni na akoina mu ngasi ni replacement implant se tawdor ha kanda everything kwati dei puruga loi lakani ni replacement gi implant sing se atai gai khulai nung di sije da leiba ngata ne ba adi implant se adu si ju implant se jo koina yam toina tawsala ga di sida num stock tawni akoina horok ta ngai re na stock tawda bai mane ba but khare lairga de khoi chunum toina tawunga mokani patient ma'am akoi gi ni replacement je kitang manipur da hana yam naram drisi expertise su kitang nemamba adai di koi hospital di ot condition kitang phaba watpa ado hojikti yam phagale adu matakta koi hana di taram de manipur da si ni kan joint replacement je hojikta taja pa phangjar aduga ahan sing china mo koi no hojik la aga su joint replacement tawren ta la ga su kanna cho ba chat bangam draba patient ahan se adi खुद नदंग चट पंगम दबा मासे अतै दि कइम तौ दबा याम थिन हेल्दी होय बको बामुंग नतगा इमा जॉइंट रिप्लेसमेंट तौरी चकनी हाइबदु दा मोइना खली से जॉइंट रिप्लेसमेंट कोइना हंगसिन से हाइबसि दंगा साइ सरू से त मका मका कथलगा लौथोगा पुरा मपम मसिन दो वखन खल्ले अदुना कीबम याव बखरा सो हाना अदु अदुगे अकीबदो कसु लाई निंगाई लाइते एन खल्ले कोइना लौथोइ बसिदि 10 मिलीमीटर द नेन हाइसे को सरू दो जॉइंट तुगी इन मिलीमीटर्स द कट तौबने अदुगा अदुगी मिलीमीटर्स मुक्तंग थाबा योट अमना कवर टोक्सन बने बा योतो सरू दो ओइना मथकी सरू पुरा कथलगा मखागी सरू पुरा कथलगा लौथोप नते अदुना याम चाउ सर्जरी ने न पखटपा एप्रीहेंशन नम सु लेबा इवन फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाइतबा फैमिली दबो अहन जे चाही 80 सुरे जॉइंट रिप्लेसमेंट तौरो के दौदोनो 75 सुरे जॉइंट रिप्लेसमेंट तौरो के दौदोनो है अदु मागी
health condition to yam phare khalo ne ko I he is loina healthy ware ma se ko kai ma tai problem laitre bp diabetes kai laitre ma khu du dang na na bo re khalo khu na du dung na ma bedridden oi le re ba adu di joint replacement to thok pi ra di ma hawal ga mu chat toi ne ba ko hidak chara ga khangal thambe hidak chara khangan ba hidak chara ga khang ga su chat bang mak ta badum yawe ba ai koi deformity develop to pa yawe consel lak pa yawe ting dok ting jin tarok ta ba yarak ta ba yawe adu mayam do khu du na ya da bo ga di joint replacement to ga di amu khan na phajana chatni ba na matang swai haijaning bazi hojiki ahal laman sing na moi operation tawba ki jaba natraga family sing jina awareness se kya leitaba adagi moi sarugi phagat na bane hidak cha na painkiller cha na do in the long run hidak mayam cha gi baduna aduna side effect la ga steroid level kuma wangak ta na atopa laina complication na basu thengna jai hayo adagi doctor dei khangjaning bazi ko operation tawro matung dane moina hana operation tawdringai da charam hidak se si dum continue tawba darka tabra natraga operation tawro matung da painkiller ma'am chabado idin chipana bai charam ma'am do adudi operation digi pain do control tawno khara chabai wadane adi operation mamang da sarugi hidak ka charam bazi cartilage cartilage ki pizza bado koi num pizza loi to e dum operation matung da di normal ne bazi normal ni join ma hapsan bigram ne koi ne aduna yam phajana dum well successful operation ama matung da di patient dum ni do dum normal lor ne phajana adu joint replacement da koi limitation am khatang di le koi na hojik taw bu kan se da ni replacement se da ko ningang phaman de operation taw matung da ningang phamba ngam da badi natta matam khara gi ro natraga lifelong ningang pham gono hay koi na ningang phaman dri sina koi gi ka tare ningang phamaga hawgalak pasida koi implant da pressure yam pe ba adna implant gi life span do handai hay ba ani study to bukan ko aduna ko na yari gai di ningang phabi gan wen phamandra ba phambangam ningam ni patient loina ningang phambangam ni replacement tor matung de ko adu junga sai phamanda na ba ko na dum phambiru no haire adu khongai chala phamba si juma khadri phambi gan phong matak ta khongai chala phambadi ki subai adudi khoigi society da di usop chaba khotpa mayam sigum maji khara moi dum control tawba tare mina ji dum khara phap tabi ba tare adudi kitang restrict tawba tare adu khatane ko na limitation leiba haire se adu natraga di atai di activity loi ngamni walking chat pa khot pa iroi ba khot pa chik pa khot ba ji lai roi ba na chik pa khot ba ji yam handarani adu lorak pa da doctor matam su loisalak le do aina lorak pa da doctor na message pi ba oina hojiki knee gi problem joints gi problem je phana ba ida makta yamna nauri ba chahi da gi hongna hoina karamba mongi lifestyle hinga da gi karma mongi chindak char ga di phaga da ge ha ba doctor na thambi khoina khoi ngalli ngai da gi ngasai gi kundharaga wai tai basi makhada nupim chage adugumadu kitang avoid to bana phai kale kano mopping stick kumba sina ba tare kumba sina ba adai western style toilet sina su yam thina ni se am kalle ba ko adna ngallingai degi dum western style toilet kumba use to ba asina phai kalle adai di weight si am gen tawdana khona ba ai obvious were di hu hena soe ba aduna manipur ki context so koin sum yeng bada ai di overweight oib sin nupi ne kitang hele ba ko adna khuna sin nupi ne te hele ba di overweight oidina ba diet control di adu mayam taw butare adu mayam du kitang section bi ba yam nungai jere doctor adu matam zu loisalak labani na ko ngasi gi di swai relation batare adu doctor na adom gi yam chilla matam do kai thok bi duna impact news ki studio da lengsin bi rupai da magta yam nungai jere thak jaba phong jere thank you ngasi gi di chayol si gi oina sandok chaba kado episode impact handling gi episode asi matang aswai da loisalak le ngasi gi episode si da khoina doctor da gi kana ba da khangjan bada kanaba mayam khangja hore mathangi chayolda anauba episode amada anauba laina amagi matangda doctor anauba mo pujaduna lakchage haraga ngasigi episode asi matang swai dalo sinjarage thank you